Kani gade kapati CCTV. Haka kan reu trek mentau benai rempang ka kanhon sensar Haka Sales Autonomous District Council ka People Democratic Forum PDF kalasong jalang badyatai sani ba Halor ka Jingpynshai jong ka United Democratic Party Halor ki khandai tli kiman hadin magani jalang kalaitai sani ba Halor ni kapang ka PDF kalarai man phano ye ka Jingpynshai sa UDP da ka Jingtho bar an pun papai ba pa ye kani ka Jingpynshai Haka Dorbar ka Bansalong sen na du ka arpu trek mentau benai Habakaran hakinang pathai kubor hadin gani ke jelang. UCM ka KHEDC ba pencengan NCM ulaong baka kaipon halo ka kambam sap kalakot saka arklor tingka ha KHEDC. On sara ban nyatai ha Dorbar ka Bansalong ha ka arpo arpwe bar arpo artrek mentau benai rempang. Ka jingedei bat ka Jingpynshai. Nagi perlok UDP kum tu ku balapau ha kuat kubor. Ha jingedei bat babun isu ke bangun kamsu banang brief su yaki. Nginai kran baro khandai dili kimat. Berhadin ke juga kena berot kena itu lagi mat. Kaniru ngis ngoba nginsa pentip syaga UDP. Sibet ya lasai mustap. Kenang ba UDP bukan syai ke ba ni kerem tasni. A reply from the PDF will be given in written. Then that copy will be sent it to you. Halor ke negara jong ke PDF nak kaliang MDC jong ke UDP na po ka nongkram constituency ulapan pau lagi jong kinia persai kini kalhon sensar HKHEDC ke balai lam duba pencengan NCM kom UCM. Di bami itu dekat parti ka kambut mangi ki MDC ni habsim ya ka policy decision jong ke parti la dekat kini jingja ki jersi inang beteng bantri tai ni dikum ta ka parti ka tho saka jong UCM bo Jingpynshai di hang ni mana kalau raise objection ba kila ban keren hang ni tendri himla ban ra lut ikai ba pikiran hab ahi daga Jingtho khamtam hagani ka nyung tarik bagi long meeting na kalian jong CM 8 por ban ra biang kadu kan ni ka sengi di sampai je kata Jingtho bagi na asibit Kani gade kapati CCTV.